Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its range is velvet, with love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Beloma Island, you are heaven to me. Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its range is velvet, where love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Beloma Island, you are heaven to me. Beloma Island, you are heaven to me. Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are. Malungil itasil sil morgmi roguar ada berau masabil tun inen metial toko bet program rak mamra kasi sakla me ku chatte alle gum ter kam tewang ya gu uring rak malungil Christmas mera vekil dram ok mara ada berau rogus el atarrag en le toka toko el dosado tikirmal ngal tangat din nakangaran makasak lagi dari ada belau roku ya masuk isu nak Christmas. Mapuring raumil Christmas ma paisara berarti. Kaya kama malmutul morsel tele la program rakaw sa akul mo makmangutel yung lo desira. Tiragat terul gestra kama mga kama kambesa co-host tiyan. Magiguk malol tagel gi momdas yung maendra ara kading malbuto ka ultas matoko il marara blul la kadol to o kasi dream tarus will itasil sila korka will ter ka ma ngirmang will itasil sila korka kampese ol yung lago sim mamora ngirma ya ko ram la tunga vile la Santa Claus ka makahali mam statro presente para pela kita to wala mo program rin madalwaise malungil sil se will el dal sils بالتقرين مابود المرار بكلاي التأكيد البوك ماول بون رارا بعض مسرا سل سيلس ليلا يسوس دو دو مود البوك لا بسرا برالبي ما كمودو إلا يجيل بلالو ولو إنكال روبا كرتيال بلاي لو راتيال program
Emerald to goal was sel pulwai tial time que tu cora mo mesa tian berborra que mesa tungar gide ko ura igel nia ora kengal tengah tama mil to goal ku nera kengar gide ndi kindire lo mesa lo sengu ngara igel el nia ora ta sul di lo to ko em gara ko to mok mo mga ngaringia so al buk mo to sire ala dure al time el girela to ora kladr gid marang lagi mamia madengel wa sa igal mergol el lewal Sunday en aringia sel nombre que el bui ra otro matal bui le dia budengel wa se ko madengel mal bendia kan ni garia se asing el tilo tra ablul aktal internet rarangal gredil el tira waya malasya asing el tira usum ultra el tira ngaya sa high school sa nombre se tira trolela atau olta petengir Michael mukul tira wal kora sa sorir el olta morar ala ilirir endil aku mengai mengai lo sebe como wal mutrar mas to de wal mernage tex mernaga wasaiga tiaga pangkara tiama mukul tu ko abol oltra mengai merapua selva sur gaul mukul yo siu time tial mukul Sunday Ekduk milesa usisiu to endibuk to ora klawadra nalga elementary school ra herisma oro elementary madireg nas la adme ka kwadra fisheries ediregel oigal to ya ngaramo mampial sal agidi adu adolongam lo ase mamul tingarubag lo ase sagim gegregi moral me agi ka kwa bralak la lang esara me oro bralak la ra sal school mo crash school tu siak lawat ndim lengot el time lendim lagi mol alter kama aki bay ul marter kama esel bod gagawa de tibir nga tigel bu rapital blok rapital blok mo oklo ase dia ko la baba dia ko la boles dia ko mang dia almang esel sukuma ada morio engel ikan was okay madak tengah ke segi de kembagi semua ore emsud la batngede wase namomrek emro berada tabu kapital belum berada di elatial ngaringia mal masarung urti le domes ringi dia budongel wasing tirgatu melaikan takawat ebe tira malai ol indi imrat tol gumes ringi mo rarung kurnia sel klawat tigel ngalgra aheri so wala perkara igual volta que lo ngale tratal aku kurke to tigel milgal muklo inga le dum mes ringi lo martra Seguida direga gisang le agim geregi moral me al sugum ke moral me o mesra aklo al sisi al moledra ke telat e ke mo intervine mo dala ko stop ngi malo bendera se edel magal to bui yo al ke msar to bui ke mot magay mo ledra tra atas no stop al mo fair fight naringi se le gora sense wal ungora reng rala al maltra ikatolo si metar usul o mdar lo lakra tra Ebetar Rasul o mga letra kekere. Ebetar Rasul o mga letra itu. Ngari ngakamal mo nila insidenta. Akar kesal mo mutak to mer oror. Ilo mesra adal mo lakra tara adal temsal mga letra ardil malun mo sa mabitut mga. Kaya gida ako mesringil wasi. Hindi ngari aklawan gida alang ngari aklawat o telak klaka krusal as. Mo auto mo dasen sum klim grumbisi mo. Di ela kada makarar ela ngaruk ela blula el best blula blasis fraction ela igel do no koto same values git as individual other bela ngaragel kada makarar ela blula other to kay git ruwa kay git klalo cell phone ma ruwa Facebook ma gan kada makarar ela ya ekuk mo rulia awil toy matokora kitarren mabud mabiltigren el mo clor by the alterngi la ka do alta ka gidel toy malu do podo ngel was ela makarange ikat stopay mring lem na mo do blula di adam madil mar merela al be bagabli matlumal al agir do mes matupunia al mungteklela al metri ila blula ada imato la do arangal amlamo ngel kuai namo dia kasi dia di urela tamadil kom kita tamadil namo dia ka tekira ang kita kadimigi semuror libu namo ngot namo kita lo sige
Ega nga esel tuko esel kletai gire del mo ungilo mes ringi mo bulu ya kumdas ya kumirba ka aktimo spiritual was esel kurang ringi sel expression was it take a village to raise a child. Ako yung single na Senator Clinton bila President Clinton Melborgi. Ako kasi ngkal abay melsubre kita ata bela. Dengar amo ka tempat wasi. Sila nga sesung kumuraral tumliat malim bale. Ikamal din mo temorabli member kostat mesudam na o mo ay seka at kembali. Mungsay kita kundas wen. Murat ko ilo to swal mal. Kumisingin bring to ko raw to sweet. Di say kita. Ano ako gusto mo i-tell subject na Moses? Dia ka malul de swegel girel lengo dia kudengel wasi ngara malu uling ngaringe ikan el kora klawada ngal school endi agoreng setirgel malgoy en waya al blood bornya concern arbulis marada la school a minister education mar parents material ngaringe on swil logoy magureng sa ministel was yung namo marala meeting ra longlira ar derrin mar demrira tilgal magora o sigaro lelo ase kada magarang itor bungiti al toy marbulisa namo gora malgoy ase kelel ungil boro mestel toy e o sisul time ngarer bebira adel malgoy lo ase kelel blal bol time el girel ngaringia ngod al adel Diagal school bus driver, el nga al sera bus lo mesra ngal kamalang matumal na way kay gidel. May kay gidel to ka agora marare lang ding agumdaswen require abay ungil lo musubul gidil tirgay gidel ngal guk sel to ara marigeta say tabuli may se kabes. Labora al sugum tamo mutaw to say gid elabora class sub il masubul mo diagalo ay say aulak malgoy lo ay say remember atara rirar bulis malubeng ngor tel mlorngira about couple years ago el guk mngal busra ngalgal al tamalra talamalra oya gor fuel til mali malube tamalam atgor school Etelmu sa sain lo asenga kamilam adgo leng mal kuap sertir emodo rat kurara servitra portao. Egdo me sertir. Mang selguk tungul mara sa igala distram rigele to asise dia kalungil mara. E aku mara sel tokoileng ela sel mo logo tokora news. Engania bibirata me guren sa Salvador en wasi. Ngani tigil gays en dia kan klela adele to protect ngila ngari orgi. Oise mengwa durula toil apasit rabibira toy madigul ngitnya unasi sel dum angidil mondara raad malu ben government tergi e bodungil masang los pe are gorda mas statistics el domes e bod correct ngi malaga dobonge e dibol gidol matik ngid malu ben ribus rato seguida me se tawal gidol Sampo ako gusto mo sa Diang diregal asarung kay gitu le video lo sa da kirmang mereka ngal kerdi lo ol tabadangir selguk reel ngara social media Moses? sel da para ngal sale tu puyer ngal sal ka kawat o manual se gumda surgi tretail ti ay gitu ngarnya social media ilang en bukwal blal liu tiagi ay tretail mara social media ako masarngin besel tokoy makadokor agi betiek terngi minwal kadomes erengi lo siga al ulo se tiakadam kararngi ela en dia kamre edel ngir gid lo si kadam karay stobra wai tiai gidle tiang asbel di malamolo se gida kumdaswen flow الضبط فوق التقول واسي السبعين المرة الراسكول واسي لقم مقرا عندي يقول بول ما يقول next month yang sebenarnya rundi parents ma arsen se ya kung dasang amral ngira da school ma parents
let's say gal Parents, Teachers, Students Association. Adi regal elevate tegi del toko il mora level ra a close discussion ra tulong alit. Kasi katakara away sige ng ASEP del start mo understand ra away tegi del el time la medu para tulong alit. Lubor ngi siya sa understanding mo al adu ang ASEP del el make sense of it margo mo siya mo effectively kada deal with it or come up with a win solution sa gilid tegi del toko. Hindi ka kung nasa luwasi. Aro ko ito kasuwa. Lelal, aktimora di teme di gidin ba, ayaw ba, imara. At tara ko tumne kamatil sa subject nila po tatsingi mo diya ka mo tatsingi mo diya. Aral tomal at talamal diya ka lang aklap singit. Ako nasa rar mataklel bela. Tirigel lar. Ya problem ay gagi del toko ito nga nga social media dia ka limitation na rangal kalbes. Matumastrira mared rablu tomal at talamal dia ka bolong aklang artir marangal gil. Mastrira mang walblal spadatril wase. Sumeda din mula gil sa atin dia ka dibisik-sik tringi. Sida ko singa gari. Ling tara ko close subject to do sa atin gi gidan atin artigil ko sisa. Nawa to do ngani ala lam tumal taam lo talaak. Hindi mo rin siyempre ko. Naklang artira de sisiu ma ang alira wa de sisiu arangal ko omes arangal. Le ulgom taka ko dal guk di luluay sin mergi dil wasiyang mlani akla ko arangal kra elementary school. En guk tara subject. Di tira mo kakwa tatira man mo kamera mo siya sing tin mo mereka mo siya sing ramadan. E o tira pulwan la bulko la siya. Hindi akala madaktal la. Nakabais kita simban. Maadal mo tabilala mo kameral giren yang wasya singeri ot dia kan madaktal la lelar wela ngarnya mutaw tringi madiak Ngariya mo kul lamad yan. ngarnya bukul ma melang saya kita nga kasimbara ka close aldado tikangal kali bla bolo rendira dia kal utal bulul protect tay kalwais dia mo bes setra ko to close subject ra media ra bulul belaw irresponsibility ra authority kirira adam na to malala makada wasit ngarnya subject bled bring it up sel ko to close to bled bring it up at ngila director police itira ko may sayang itira wala may gal cellphone rit makada masadarngil mo manek ya tobra hangket sira ka balme tingilul me o si tril wase makada mo itaw do buhay merko suldi el atrinal ko spelo ase kada ka mo mereka principal ama si kalem lutor kawat merko boras ko dia kim ngoy selul de swirtir gay maksimbaya ala ka precautions mo regagi to ko namru ala kalgi dar mul mera ngar medredra bru belaw ya ngar ka di mraen bol ay gadi ka katal do sila klang ngar gid al tamang adra binikan og gino sim viral dia ka imo ngar belaw lo bas cellphone tir dira ka lo sa igal do ya problem mar adram di din maklol wam klunget adi ako doon itira ma mergelira di sige da ko sige subject Hindi ko am ringel wa siya da ngegre atara ko til ringel to boy sel el gida mo kamo guru si ringil kamo mrur ringil to sel wa dia se em el morara el mulai gale ko to malis mela ma gim gegre sel sande gim lulu rabjar marur marwik segi bomre iya moria ba karbi linga miror amal boy miror ba dem gang melam atako ya gimo dong ok triel kiltia mo dong ok rapling laulaw en mo marala ese gomesa mamma talamak maldito ko mal kitel to ya omrar al mal sel time capital punishment segi ultimate ya omeruga omlam to ko mal mringel to ko sel su ko mera bla kada guru si kada guru si ra mat mangla guru si trigal sa lit maigal kidam lamo makngitla segid sel masal mo ngi malgol de relate ngi ngwaya tokora o mga drabasa klalo kablement corruption tigal gidal do tamlato malala matmo tutak le mo mga obis ako tam tigil sa tigil tiam mo mga obis dia kalagay may biritira ko ay makubes ang lagay wase hindi ka ikala adi mo lusul ka obraw de tiga mataklalo nga kamle mga kagare buran me bumesa blue wela ar magiste to tomalla to koy ma para do biya ko tomalla to amne mringil to ko un gremru ringi ela ra do biya ko la
Tangara, bila sa kapilimentan mora, mawe, lembangi, lembangi, namosa mora, uspe, alu, di bungil paso. Interesting. Oh, gira ta, aula ko sang bungil, klibasera, lang, may ka, hindi gira na mo mesay ka, gidil value, suri, gida, ikal maklaw to telu, temela, aul das matekora klaat. Le, okmong kukta ka doon ay, kadam lang nga rin yung mes, ka, manguay sa, pek kalbuluan nga rin arta na rin. Nga rin alat mo. Hindi nga rin yung atlet nila, ginam nobal kire, malu mamrul kire, kasi tolerate tayo. Hali, ako na swing. Di regal gire dal momdangel was a time a change. Ay gal togoy al tan kadmi rule or uet mi rule ruego ergit. Indin dim la karole le bodo dangel way el mal instantly kadmomdang. Ti agu umesa situation American. Ti al togoy ngirmang. Tiada dia ka deal problem belang. Tiada ada Amerika amla mo feel waisi. Elangal karbora school elmei. Eloger radalala togoera arolela sex mangarang et ngokli. Ede alo dengel mungkal ngal kama dengel mutul betul togoel dimla kan arinya dala. Mengmora rule mergo ngebay mo mala advice ra el diaklo la rapli. Mnamo change ablul adan maise mitirgal guk adan molgor til marredel mal la toy adil regal ngala mongu kani alul la mal tora siugang elate uk maden en time to mal lai gai gidel toy Adan dia, gire del mo mes en margo mo gidel ada dul gire la gumdas leng ela gumes la program ra Trump first lady gelbil etol to da picture ngil dia kalau bail leng mlemado Mende ako din mo sa implication ng wase ngani ala adro paseng gade al giril ngartel duruan. Ya ako din. Hindi lang way say. Tirgal ngal ka malaikal picture tal toy la giril mo madang liya wase ngari niya bol temelira klangar karangan madam time al sum ka ma school to de me euran mo senator ka makarang margong niya mo to ke giril to mo urar mo malmut tanga temeliat talaman el borngi ang claim ya gumdas ngaringil palasiral merigela civil rejector ko me ya bumtu even though ngaringal udara kampak girem subemelmong tidiwase mangita regorder ko dia ko mi Hindi ako the most important issue. gire no maklater diris Sabi ko to club ko to ko yawasi. Al sukum hindi kal makalbus ng ramak makalbus. A time a change. Hindi adam ka kanil buhay en kado martir gid le kado mo kalbus. Hindi ka lelak mong kalbus until malat naman. Melasel di question na ako kasi. Al sukum tirgal ngarba pamlam kasakli ti ako kalbus. Aram di ako kalbus. Makko di mo modisel en subject matter. Yang ako kudersi ol gyung lekor ko malasel kuk subject. malor Oh, ilang mula mo pre. oh nga ka subject nga ka mal dirgo sisini malastwi aktir ka ngara sel togoy luasay akabalment agirel mo o plakatak lemom alin so sengaral togoy mo transparent ngay say lenggal president rela ang mil ngitak kasel togoy hindi ako dengel nga ako adiak pilwas en waisay leng nganamak malgoy waisay ngani nga bebirat togoy modum kado ko dia ka to ngi len dia ka spedider ngi malubel almel ngara oy o maral el dulo asya kumlor se ngara gimir logoy ngara gidirul el girel klungrian adrbel kado bay kukmo reng sara tel meeting el dirgam lor ngi last week akrung siya kambes malogoy nga kamaral direng sura se mlaring meeting ra Atiale JCM. Ese sel togoy agumdas en bulgulo ase joint consultation. Kamiri. Oy. Ileng giril consulter gidlo mesulo ase nguangara a review a togora economic development nguara situation na kamalmental belaw gomo brogo o ngarang ngara gora the will swamarulil kiriu ay gay kita gumdas wen important dul gira other belol mo madangi
al sugum ka manan mo to sel to el wasi kabalmenta gired malin se kabalmenta al magabek la del gired matangi omrelin seguida agora adir ngal to suego wasi el al besar rak till year 2022 kambes nga emphasis nga maldi morise I see. aktim nga duul wasi ak magarakan binsar bulul wasi bomo dang lital government gido rogu malaka dirar muyem ngarangi le ulak malkoil wasi elanguk ngariar bebirar adara government tira maktola el malgor nga alwasi harwo ngoram na mo ya sal so mama program kasi ngaraguk na do betasi dia selgi mo mes gumi kom diom yo ay gal problem ergive dia mo siga insuerni seguida tingi ya kuk metiga tararbui kare la rabang mangga mal olger ang clear makmlaro liam ligi olger ni maksto hindi nga al saram lile ngal to be america nga Oh. mga dur nga kalmal di klangarin marada de orange ngwase komom go miura surang lengka ke garel gerel bui ke mendia kalau dengi omo dengi mendia ko dungla ko latingi luase ngana mang malgo luase ngala dari rur ton moradru al gira gilulmo magumda suen giredel mo trust dengi so adal mo mendengel mo ala kadru lai gelle dilungin agumda suen sabed loger dengi lela ka mo ger dengi ka direl di marar oreo luai Wai arbato kal adul wai ngal direkan. Ilbora nungu alak karila to wai akti ranu kori. Mang akora madul wai selen soal lo magatak ngil moral bulul wasi. Tiang aman maral kabalmen tergitu ro guli. Tigingge dem gadam ngita kerngindi dia kata praktis ni. Makmal orang itu mem bodo olas merura au gasol mo mga adur tirgal adal mga takri len direl iliwira simbungor ela mga adur atra senator elan bugul ger ngal gira tratoy magada do en malgor elwase ngora morar mudlen alla kadamla rulli emergong edi el sela dirga pon mereka sande kadamo multerni e gona di dia kapol pala taklo so de makureng asirni e dirregal ngara rungu kol gelek dirregal ko amlo ra rungu las tial to goy senga ken residency na Digital residence. oy amlo ra rungu las tial la ngara mal moru lil gire dar adrbel mal diesel dar ter klug se ya gire del malaria ya ulum kadam ni leulak malgoy ngora moranu sel dulu asay kadam sala isin saad man kera sinang kera New York e mergonge e esperan klel be laulo business ang makara a question nga kasi ngaram man maabe law hindi asbel di nga New York e lorur ni malu besel dulu asay ngani ark medel telal millioner adal mo murur tel toy e pergida 100 tala ako tara question na kasi kita madengel wase tirgel ada man mo maray kal license le gidam na mo sois bertiang tidilur gidap masay lbor nga internet gambling e makaram tissue license lo dia kapol toy mit maskida $25 luray sa pension el mut mulot to madi kulgor nga mulasay ngorak maloro udel toy cloud toy Mara na bulo ko mda singungil al bol talgibam deda sa usul girel le lungil eto mo sa portani I know included na misay gina di mul morisel bulgula tinge kasi kalel klolu reora amor adra bulo bolo tangali kal gaman min terkis tibekra ego klebor ga Ako kami sa koram ni Sauri. Ang gagawin le sel pointra ragaul kam narabang kengkel aga malakoy masado asi mogyo komin kadri rel at koira sel omsi sa parabala tik sem TV rarngum remur tel mora elected office ikam latnura bi clicks dia ka HD friends ra Say all this way. story ma 50 ma 60
Misal sugo magamangil tel maara public office. Marukoeng dia ka babysitter kau. Aklangar adra arbelaw angal imam lekaw amaliba alla elmo motmok ladrong pilar adra belaw. Mendia ka sebe adal wasi moge ko kau engang adir ke grel ar. Se disqualify ni tol endia ka sebe adal lorior ngil waisi. Dia malang nanya bulat tinggi del wasi. Kamu kaya klebe na kalil ngasum sertoy. Ma dia tara del mitir ngire el al sil se la ruela knasyo. Nga malwen no na la. En murnga na sei. Mal mo mal sokalo mo renga ser community. Kamu kura yo el wasi. El bro el mulval mortal toya mal clo el mortal que el todo el mortal lo maral mara Dubai el lo subject tergidala alas sure ngoram lorngi o mga rame amado todo el ade dilum aktiral mil nga dura tara minister en murnga super minister en murnga kunasi como tergibon museba todo el molgoy ndim lakal dun exactly el quote ending abulula tingena mulasi komal malgo amal misisi el todo el mortirgal ade tirgan ana ya ududir mal soril ma raming el oli marrom spend ududir en tir en diagal kama mamle tinga kasi bem so di bodo de Dia nga kabay tinggal mo ngel adal wasi tragadi mil ngarameng. Ako sengeng tal adang geng credible at tinggal gedro sa tingin. Sige. Tingil lolgor nga. Siya kung das mo yung flow distance this connection ra ka government mabuhay. Oy, tira da point ro. Tira ka nga umdas luwase ay ka ditigiringit. Kita direk rogula de loreng sergida ko mal masaw loreng sermam. E mal masaw lo dun wan mer kamama ko all tigel cancer. Ya kamama ngariu ko ma altara tra governmenta amla mo umdas luwase agi oba bro lo mur rangal subus. Di ay andi gumdas luwase. Sel sukum to subus sa to. Sige daw. Sel sukum man Dia dia ni ka lagi dito ko. Sel sukum man dia lo spada la balura maklog to ko ilan. El ako lang sa alda do ito si. Ay ka man ka to ko mem sa do si. Ay ka man ka to ko mi. Kumi mo ka ka to ko man maklog to ko. Sige taw sugo sa mo do. Wala ka mo sige. Mang interesting lang kinala ako mdas wala si presidenta junior adila imol malungil to ko. Ralas meeting matra adra news. Le adra news adi kalkirin lo magreo orang ngidil ngara ti diolto ta sil kumdas ng deswela budo. Yan adra government ta kirel remeng sa ungil e moy tamat ngit. O dim sa ko mo smeleng abulu rogo di mulgor kumiu le kumiu amre diki. E giril smada sum luida tol mo. Ngoy se. Le lang sel tokor kadmo sel tokor ta Dubai. Ako bas dim lang ang deswela government to set yabo do sa to dim lang kumabudo kir. Hala. Kita disconnection ra. Hala, dia ka dito ora Dubai. Yal to ora ayol tumindir no subject. Exactly. Leng diakal nga lang. Diakal iwi abulu elo ng trader ringi. Tumo ani siya to belaw was kum ko rakyu dem namin kum ko liab ding mas mo serva mo kum mo te aro. Exactly siya ko singit el giresi. Le ulgo man to ko nagtor da a press release ng government in writing. Luwas siya, delegation rebela amora Dubai. Itiagid na moktegri. Legal question na ka, audio rapok kudungay gelguk information ng biskit. Ito kasi, kadumlo lang nga arangal rebela nga Dubai, ilmlamam telalbuy lo trara tokora tourism. Miserable mereka kuas hindi wala sa dato ko yakyu central atra basket. Aul makme mention na luwase. Tangalya kumdas hindi kalgirin ngat tialo maral north tialo maral. Hindi kalgitira tourism. Hindi ta mak. This disconnection is ako to important. Makro to tila si tirgan amle harar tiret mortial takay. Ay lagi na ginala ko ali nakadirek lulugar raw mo temel molmo to eli. Ata aram na umay man nungis mata nga was ng government ra Dubai
amle haro ticket ti ma expensive ti. Dital adara business will bantrin adim lengil haro ticket ringil 16,000 around triple mo. Aiga blokera room nga Atlantis Hotel nga Dubai el do retreat I 1,000 atalsins. Sa lilam na ticket. Ma question na se seguir el ang ako si ela un makpulgar ng karuba ra at mel mas. Ngora mal mata ro sula kabelmenta tarablu. Malu ang kumbali malu ang tarablu ahara or mutak na kabelmenta kit il mora sure si. Ako na sila ako ka nga ako kumatingin nga ako subala kabelmenta nga kamsuba political science ba kabelment system. Matemel atras tetul nga sila kabelmenta bigel mel mutra sa kabelmenta bigel. Ada kan sebab kalau minta tarablu harat tiket tin mura ang idil show ngarala sel belu ang mal mukul magumda sa siya mo waisem ay ka hindi kumdas wa ko se tirgal mlong di mlakal sila belo se tianda ka sal mukul oy akal metra duba tra ko tumraw ka metra bulat ya show ang ara ablurir hindi tirga mo hindi umila harat tiket ela suma ko ka metra siya melo haro hara ata tu madrengel ata kabelmento en mora Russia en momes la ukmara show alu ukmara lalu baku kabelmenta sinamelos hara atelal tu madrengel ata igan lebora olimpik ra beche el tel mel olimpik igan ni wil sul kora au kai kami kora madolir kora mra kargerira sera ora igan mo hara clear ngal ka pelau It's a question. Halen nga niya so del tila. Mo era de lutul mo nge. Ya bunda sa sabi ruli alay ni lo singoy nga na kada mo arang yung ulo. Al subu makaw at tuwa de rebelaw nga la travel order. El urior ra kabelment. Ya tarablu ha mahara orgaw. Esin nga niya clear questionable toil mo rin. Dil sugu menggala adara business melartial mo. Ya salil adara business a peringi hindi kalgil nga niya question. Hindi altan di ulman treat tirgal hindi limla lo bat ko ra kabelmental mo. May say mang apay question na say sel sugu mongway ang alamot tirgal adara orbila ulno tumlo tao trala tumlo rito na do. Mlarnya otarabol order say kangartian mortiang ngara sabi murul. May say magnila arala akalem mahotel ka igelong bodo na sem ambassadorial rate ngara sum kadro olbi malube president. Tira mong dai burtol mo mesa ngalgi. Umara kalira student tam lagara maul mumro niya kargari. Ngala klut mis committee treatment. Okay. Chairman away senmin sa Senate ma-house ang langilo. Oo. Item Lord Sem, ela, adi ko grel, lulger ringia. Aro, ay doon nga kasi, ela at tiyang turist ka dam lol, all tergida ko tela turist, siya turist na Dubai, malubira bulo amay. Inguk nga naman chairman away senmin sa house ma Senate tamlo. Kuk nga kang gester, ayo sang ringi, may galmlong, oy. Elo almet kuk tilo akram rigel, el momot adu akram rigel, gil tegid, el digital residency, may kam, ela tilo omra lengkuk mlengo ela tuk mel to akrasem a question o si tiang diungil besul ela adel kamenta dual adel mogalo sa guk agimle hara or kamil guk mera lumam bra guk rapor to ak mura business miram bigel my god you know El tata ngi tigilingil. Hindi sige kung daswan dia ka. Ay ka rogo sa BL di mo sa BL. May say. Hindi kung daswan adre melaw rogo. Adizur tuno. tuno May say. Luas ya gimlo na Dubai le temle opera tiket rekmam. Magimlo ya gimeng kagi da tim ni lo para tiket. Ay ka sa BL di tuwa betul to ilang nganam dia kalau ais. Nga kapais kita question na kasi. Nga magimlo mga titer gumiw. Ulgum ko lol padingiw. di hal Enter to hindi kami auto ay rider kami ulgibils kami. ela hadlu to kung man mo understand it That's the subject of our class. tirgam aurora kabelment sel sum ka aurora kabelment to tal Sunday sel urerem na kabelment sel produce mudu del girel adi amru mal dra la songa ka mal maududi tirgal kabelment me bom eda adol be akula mom asar ngum sel ngara be lam le giri remula ngar ali sel 8 hours ela kam na to mo tarabulu mura kan kota mungil ko mo mesa ungil wes ma ungil urdas ma hindi question tiyan urerem ela mo makara mo itele 3 days public holidays ay oy
Kom iltekli mo nga hindi el san eder club sa hindi ka government. Hindi ka school, mabira bisa sa mla close, ma expensive, mo board ay gigit. You know, ay kada ka sa eder kuk tiyo mes di mo. At the end of the day, hindi kayo. Oo. Sa ultimo ko na subject ko Diyan, this one they bring ra. Tiyan mo naman press conference kung maulo message ni. Entara question ra media no ra president wasi. President kam gora o message tial first year ra umar office. E mo ay sa yen gora on dasyon gora major accomplishment ra top 3 accomplishment ra gora first year. Ay gagi da yen gora rire kasi ako ten president kasi sell working relationship ra president Marador Olvide. Specifically, I get major piece of legislation in Wasi. I get lay a foundation for a stronger economy, a resilient future of Blue Whale. Basically, tax reform, arbitration bill, Malaysia, Rolela Udo, finance. I get it, but talk about later than bill. But I get it, it's number 2, tokoera realignment, reorganization ra governmental kilo mukli. Malmuktelwan igagidle tial economic recovery gidra. Para alsetia. Agil bladru langesul, nga sela COVID hindi mo bloblo sela birangesul me so isin mergidum kada flow tra we are being floated by assistance ra wa EDB ma blura merigid. Ana yan mutul wana wasi awan rahmal ni successful accomplishment at tial blur belaw mlamo sa bedel gora mlabo ka tarungu del girel tial covid mong sa bedel kay despite factor wasi mong sa bedel sois ba covid blur belaw ra anytime mong wada kadamla ko ngir tial covid safe mong kada kay mga tmok del misel niya gilt magclear diraga kal tua imol gora community transmission ra sila buwan. So igay ya atri malko kwa di swal kwa di gya tiro kwa di moldo sulo asi ngara aigen sel ku kau sel mo mesa sa aigen wai se gya tleta lalu bang nguk mo ta o sengem sel assess tel ka Modo sengem ke malkongi ikamna mo cross mo se gya toil nga ka malol tu bon alu asi sel dulu asi ngamo ngira uli relationship nga Marador Olvide. oi si Agi ko na nga talbina. A question nga kasi, Marador Olvide, giril mo nga relationship tirma president, yar adar bela makarang. Let Marador Olvide lang ako tablo kasi tirgay ha adar bela. Kung nang niyagel bil sa lepas, ang wasay kamamal adar bela. Mandiya ko nang elwasay, tiyal, dunga example ato, tiyal dulo asing, digital residency oy seng mla mongil ma adredel ma adre belao tumla gongir tirgal senator ma delegate todos tia optoi sara adre belao teral basen tira support ni le dada la tara senator mo da dunia se until na ndir gara no ko se tiang ala mo nguri diregal seguida question nangal mora dia dil leaders git mora adara bulul wasi kid ka maral ngaringi ungil transparency sira governmental melgi adan dir ngaringi gai gidle stel dul molgorni adiwai sel tingena president mora adara media was nsoag o parte tiam komal masaun mei igida tingel president lesel gumes governmenta tel press conference amnamo dimlaul de suegal wasi ngara reaction level mangira adra mi dialogue gere mo ensuer ngela presidente luase o el aul de sueul molgoy en ditiagira dirección gere logi lenga girel mitti gai gergidra aul de sueul mang akora nsagal toga meldung nia welcome komilmo en di question margan ngara Aptulu ogel wasi tirgal ador olbil toba mandata blur belau leng dia ka statistik sergidel o amerika ladi di do basel toy annex
following week ang may top na news na Amerikelo kasi tetelal ba senta adra Amerikelo o marar tel program na baisa. Malubet tetelar tingwang araw rate na presidente nila. Approval rating ng mle 50 and 20 dori ay kaya do mes. Lengaring irtir hindi ka dia magandang alda do maulak kwasi. Kalel bol tilgi bulong ila alda do ang mo ngil mo dia ito. Amo ito ang gusto Kaya, niya. ngakamal. Ngakadirigil malomes na ikaw merokol. Tuwi meror buira. Yal temela President Whips. Kami alam tingel mas ngakamal ako to kabamente malomes tirgal na Presidente Gidra harwol melmutra. Yung mesa kaya tamak ako mesa kaya Kami ko matingel was ang kalsurang atara ko to clone atan o gimata kamo all the age na mo 55 mo president. Yan din ka. Itiriga ro most the president gira them late 40s, ma early 40s atami matra 50s. Tital kelam nga siya 60 early 16 50s president. Itiriga clone at. Itiriga kalsura clone. Itiriga to ringa bigal ade mo president. Hindi tiba slow eyes. Mal nga o nga siring ngal buhay giling. Nga ko na lilik na aral larang at pangingyang le acting ka nung mo mesring mal ka experience rin ra politics and no senatol ay ram di senator mo ngay gadim rula la mo ko to kamran mo bro business munding nga sel sebe lu ay sir ngay o sangay karli nam ruya ka Betial kabelmentra surang wipsa nga omda suringi ato ko ram regelo wasi surang revolution revolution nam tamil nga ay bumdas yung amo history kita mo wasi kaya most radical el presidente na amo abrupe tial blar relia o ngasir to dirga ka presidente bela ruli makumes dirga ka presidente FSM kumes mamasyal na rulia watial dim na barui mal barwani kinin kumes di umda sa ritan gelbe ke Prime Minister by Namarara, PG, silis bembil uya, lemne dictator, military takeover, marambukam. Di normal adam ngil, atirga karulia, uya kaplemento. Ngosol maka, dekal nakadir uay galos. Ada belaw temun morang, leng tukla ada belaw mesitiang direk asar ngudra ikal treteli. Mo UN malo brado to ko klaskom pumrat ko ela kagi pom mala selfie ngira Dubai mai kan brukuk ngigel mo nga siren nga hindi maasar mo kay mo hindi wese to kam rigel wese the jury is still out. Diya nga ka ngari Osengel. Ang presidente ngari Osengel Mururi. Away simbar ngi tirgal luterkel. Desel la presidenta simlam ngo tadir. El andi nga kaltado ngin. Le olvida lulam na merti. Unity means tangarulle. He leads the way. Le tiagi del sera kotel sel trakotem lem sisil to kolruni nga presidenta autoridad albat. Umabat mo din. Tax reform. Ya te do para dia te do minority na kongres autoridad un desuel. Tri meter adra kongres yung lo ititira di mutrala. Adol tira klala ara demokrasi yar ruptois agiril mesaba akrar makasay. Hindi ako dong imete metapabilin niya dong ite di lorala dia. Siyam na ako tel controversy. Di ako controversy. Ngigel major change na bulbela. Nilati agad el digital residence. Mbay active no tra nga nga albagi sa natin olbak rural wasi. Hindi nga ragi mo tong FNL di mo to ko lang lakmo president. That's a very dangerous part of government. Ngal ada election kyorngi dergel tial government. Mlaba ka dati. Tagal ulit kita. El asal mo mes betul government kita kita bal di mes betul surangal. A president ma executive branch. A legislative branch mla bulula na mo matangel wase. Sabi yung nore lang leng dibus. Ese lemen di me ko mo yes raklugo. Sige da picture ko mes limang. Halak sa credit surangal leng sira ko tulong hotel government ng waigel lo kong irma. Mle change up to kung nga mangarani. Makadulong das was yung mo to ka question el girit. Nobody asks questions. Ang minister to unanimous. Marokul to ka unanimous. Tiya kita. Bilang na try dili. Sabi ko, mat, kung lang. You know, there's, no mo diya ka bil. Ano, di siya ko to ganaw. Hal, kam na mo.
hale Google ko. Ngital change ni. Hindi niya ka maki. Oy, magugel wasi sendung mla idi. Yung mla idil mo ngir raw mga kamanggang mla Kaya nga, idil the mo. jury is still out. The jury still out. Still. Hindi na kapag tingin wasing ungil ang bakit. Hindi Mla mo na mereka sarra. Makatial malako yung mlat. Alas tel member na jury, amlor Eli. Tumle kan puro maringin Eli, melam la moriak puro na jury, mga mo. O may sa decision or tilwas, yung atter gid dia. Hindi ka malako sa igid, sel diri. Masasabi ko siya yung kultar, kung sa selwase. Ere, hindi mo ngay, hindi sa benefit of the doubt to family. Exactly. A benefit of the doubt, hindi ako ngay, magkakang mamru, hindi ko sa oya, altan sa el mo ngilas, el mo makit. El tirgal, ada beta senkyor til, il sel kuot yung nalir. At check ya. Tirga ya by design. Tirga pala siya. Sabi, ikan mo sa diya, tapos, malo ba ito sa, andim lagi mo ngali, su vi em lamang tigil ngilo sa ngungil. Malo ba ginamit ngil dia. Malo ba dira gim able design. Edu kaya kasi em kagirem lo ko rir kagirem design em dos dia area ko benefit atau ara ako kasi mak tumo ko si tirgal buy go. Tigan gatingil ditil tang am la or biya kulara in alme. Oh, ako kasi segit dia girel design. NYC. Alia olbira ko sa el impeach sa president. So el impeach charges. Emrula la mapalasil girol tira. The jury still out. Kamli alas tips kami talaga take the subject. Dia kaya kalmok mo wala ko ngirmang alwasi. Ay kalbal katmok la President Whip sa Al-Fustir. Ay kaya kalmok kikirit toy. Ay nga actually yung for example, tax reform. Kaya nga la overhaul ti tax reform approval. Establish ra BSL economic sector in a digital world, digital residency. Arwa arbitration elang sel suguma hindi na mga susyo akong balin may establish ra arwa offshore company arwa may register albor nga monday margo tomo they will be covered by that arbitration el sebel diakal lula ablurbela mo beritra mo monday kirela investors siya diakal warli mangwal mga susyo ra to akong balin berbelaw di ba daw may sasarnyo kasi siguro mang maungil gidam na maungil balo say gid ya ako mister emang Sumo mo ngilang nga. Ay ka ro al siguro may ger urung ulet ra ikalla al siguro for example kadi kami mention ngi al digital residency al siguro mang sabihin mo Estonia earn na $80 million sa tarak why not I will say that kung makumdas mo ngi This is a basis argument. I see. Mo gindi. Adi point na kasi ay gigil major legislation or ang LSBL proposed pass through in the first year. I mean, whether you agree with the legislation or not, hindi bigo siyang kalaba Mudu mesa ngayon dulo. Sige di pa sa nguri. Okay. Maktilo yalas del question na kagaya sige del tigil to. Mar other below sige la kaskele legal subject to. Okay. Sila kotar other below. Ay gal rogul blamdo. Klunyole de rogul, klunyoli ra other shobay. Sak par ska ule witte. Ya nga ka. Ay gelo lo ka kambesa. Mo ngilan dia adang la mo isi. Adi kulo ko ngil to ka kasi. Kido ka do betet lu tray gel to ko bladati. Lebevir omru la gumes emlamo violate la constitution rebelo. Ma tora independent. Michelle sugo makron siya tokoy ase. Takmul ase tirgala me hindi kal giril mo mula tax alula tax rebelo. Hindi ka bolpe. Say gida question mora question na nakalwase. Kido damlamo sa bedel madreder luwase. Yang alamang lesakan mo independent. Hindi ako ba dito ay kita major question ng Google. Matara to ko isel dadulwa say. Igay kita lakti di Peter Sel question ng reporter artilwa say. Kami amara isura abdulado say kom nuclear free. Tell me invite ra soldar Amerikal la korbelaw kalel vol tamli say. Ay kaya kita question ng Google. Le omgo ngaral to ko kambes metialo lo idra kabalmenta. Ang ani ang ilom sa dela kung daso hindi ka question na.
Akulgol ngilom sodela say. Awon olta statistics serbela olta lo say. A problem rar adra labor at tiagid. Ngogwid matelal basentral adra belaw. Ang aningia mondal tilgirel tiang. Makmu melod erni logiwa say gidel statistics el mosel soriar adra blu. Leng say gida pimara present pasa gotar adra belaw. Hindi sel doreng sa arbulu nga kamru ratara program lalo banggela super minister el muru ratora iganami el bebir ngi om toka igel blar rul to maguger ngi lo si ngaral de swemel gidel tango sen dian svede dumol al musbe sei gida mal tulul das we akmu ngi naru di sel gume sai kalo molo ara mubra a vice president termo judiciary makarang ako la dia kal dulu asay ngarang mo mga tmok ringi say mga tokora tarak sa gumes en dia ka statistics lol tulo asay mlamanal morio tukmul mong mlamanal morio hindi malgingit hindi ka langara babye mulay say mau registration ramlay ang ariyan luul etalamal mo malay tax mga niya luuling nga niya delinquent 6 million. Kita merura besel lah. Makarika kasi dia kalkulada ngugol dulu asay. Tiagida mondai may gagida gi propose solution mo tela aral eruat amo affected. Kita ko na dia kalsala dulu desu. Awal mangirma kasi buler. Dia. Ewa say gadi chance mga jury. Hindi ako ba self Lel baby lang mo kaya ngal mo lamong tar bisul ka ba jury. Ereng na mo ka subject na teme dati ya. Mga ko mas kumiya 3 minutes hindi era pus kumiya. A subject ter kumiya kumiya rogulo deng sir kumam. Ikan morgol tarra kala president whips. Ay apply him ada tu ada tial blay mong mertial el albelong de lurol elon moklora sige. May kay kidel termam. Agi wow. Diagim lutul di mak enser ma mergir. Agi mo ma enser ma mergi. Magi melat kel mertial tewang. Nya malungilar ma mergi lemla kongi. Mang mertial tulong la magi mutul o tiat tachiga matedo. El moger agel kim kukrar ma mergi gira tial kabel menteri gide. Toy matko gadar bela nya president tergit. Malbebi rata megel ra mutul git toy. Akirel bermada de odre der mutuk makakit nito. After all, put harap beto. Yak puska olgyong oleng. Girmang puska erulbong, mangkarubak erulbong ora. Adi mo lubong la sil mal dire lo ngasi el kilu abibira blul tul sa leader ngara sila Micronesia sil engel gobernador Abdul Abel Henry Falan el blalo isur obis. Mengel gobernador Saibar blalo ito biya resolution na House of Representatives Saibal lo lisir ngi sugum to isure mura senete mura karagri imura to kol gumes nga kamal kargikla o mesa to kora kabelmente la gal yun sa Micronesia ma Pacific le ku interested ngil ate masubul ngi mlu usel kirel sel gumes ngi elang masar ngu kule blu aba conservative ado dumste wa di marusa amlir maigang eka mal dia kalo bsiu mal dia kalchins di nga kamal mdelingel Henry Falan masa ngai mat aku telmele aktivis ek muringi balkadira na kumeseng le isme obisra easy le mosende kaudo de prema maulbi Abdul Abel figira chairman speaker elaf muringilos open asimri umskaudo inga tim taka monday mol mo amoso sa bibira monday imodal masuk ok maul temnawish kita muringin di imurato ko los tirgal atal ko adal saura a demokrasi de alomra demokrasi tiga sel de bot mal sisi tira ka aruba maiga te magradi magi sel chance la mre de film la ngaria aku atalamal la sul bla ya aku sai ba kam ne kesa bal aling namo 2 minutes kita masaw dara saibal mabrula do saw do bela ya makwase sai ba la progressive tigil mre de chance la o emla mo mre de mo ba india te temla mo point temla mo kis el mo lisa mre de akora mlat kalwa se git
amla mo tutak lang mered rigid eso mo so isa kalus may ka eman mo mildingar obis itirgal ko baby retil other all be retil krotrigil mangkaratil ari ka do something Mlabe atire. o makora am das wase kita aktimat kita ka na basak ka ruba Kira malang mes. Makadum. am das tiga dia ka mes Okay. Ela atire kita naman 2 minutes rin ko. Ela 2 minutes rin ko. Okay, nga ka mal di malugod tiagi del do si surtol wasi. Me malaka po mong dasul wasi. Kida igal toil dolgoy. Adolgoy ling ngani adam na muranga kalwasi. Kamlara al sele dimla kam change ring. Ela kamla mo ay krele. Elmla mo ruba ke mergol ko kosol. Oy mansakal malgoy wasi. Dia kal liora ma dia kal liora wasi. Ngadam malgoy ling kadukaram eringil toy. Ligadam laringi dia kadrul. Ak malgoy wasi tial problem ergi dara kabalmen tamangarang. Ay dia kal problem dim lengil morgi. Gidal adara belu adi rulay kan montay. Kadi mo malelak le mo umesa igel toy. Aul mong mo mering la umrella budget. Kidlol kaya ngartil gal leader sergidlo asi ngaudo dol mas kamama geus pe aulu. Mlamo kadam mlamo sel toy lo asi adam ngi dia do tangi. Hindi Selbornia igal press conference sa kambese gumes. Embato tial tokora WOIA amlamo isyul do asing mukomo bro sa checker oy ngana. Mlamo ada asay mi mlamo dia ka asay kita adara imol bulu mugadamo oral girela bulu. Seguida tingel el mora arbekla de la se membo da agablemente gire dol ngase orngi. Malngarnya rar ngudrnya do ger metir lagar rar ndire bolol talak rgido la se kamyak maldi malasa agablemente diol da lak rgi. Boda ad du radlong ledeling mosab eder ramula ikalto. Magtimul mori se margoy mal Merry Christmas. Mo sa nga nilap to 2 minutes. Saka man 2 Ay, minutes. si. Yeah, mali less than 2 minutes. Actually, kal viso kal di mo touch el arragara el government. Olbi lama president. Elira o mga dole la ABS Minister Rahel el Kafaro Erbalawi. President mo sa at tulbi. Tiagil Digital Residency Program. Masel Banded Warehouse Act. I gave no number 14, ma number 15. Ella al introduce e mo signing to. Beto kara ikella ngiyal kilum. Whether you agree with them or not, ay nga malo brao del pil. Magplole. Ulugum amo sa ablo mo korni. He is one of the most consequential president al sumaigal la amo to ko. Mongil en tara Mora history. mora history. Sige dia kisal el mo happen al bolo que lemang ya kukla ya kadang wabra dulu saya gagi for 4 years el dirga ka progress el may ngarngi mang ela kado mes el ay garra al maral molo saya gagi del katmok tial digital se disu ngarngi arte el bodorit 3 more years to. sige Gaka Eli naria other ngin instant happiness. Iti amo mo ngong imrarakal. Arbekla da mo ngala instant happiness el ul Christmas yagi olngit mita klalam present rangal gan. Tigaro ngal el arrak yagi narang esar liu kliba bawal beray beli. Betul ngar erul dar tengal kara school ngar school ng esar el mu train beli. Elementary school. But mlori akal di bereli mori umruk si present. Akmal kote congratulated tigil adro mura artiak. Kal Pearl Marumoto. Marangal staff ringi tigil adra fire station EMT. Tigil mal mo tuobra ngar alira ureril make sure arangal gal diakal sila afford ra a Christmas gift tir am yangilo a Christmas gift tir. Mak mrenga suli dire kan mrenga suli la Randy so. Gal buigra kabelmente buigra ngal bela dire gal buigra tial lai. El mo mga la dara rangal gal
Silok del bungra. Arbigre ngal gal blok kultible wal celebrate ra Christmas lo bangela Santa Claus ko mlas si kal mo al dado. A presenta tarato ko di say gidel. Sel mestria ngal gal maloy ke smile mi tak Alam tama Santa Claus. ya Santa Claus tigid adra EMT. Sel mi takle maloy ke celebrate mo sa present mal. Imora to ko malungila ngurgi makmal matra adlo ngorari. Adi sel kisal البوليل بيلاو أقوم داش التلقاي تلقي لنا كمري لما تلا قبل من تلقى كده أركير أورورا تلقي من غربابا أدرو الليلة كلنا رانغل كده سيلكم تابر تيال لكنا ويتنس التيار قال برقولي ورا أرانغل كرا كورو elementary school سيلمي إتنغل كرا كورو elementary school تا راودي تا أوبن تو سيلفون تا غاي غايانغل سيل إيتيا apalesian di berida ng mga rangilit ngual ko ra bayo to koy teatir tigal ngal elis amral ko ra mal mo makitar ngukur tire ungilar ngukur omrul hindi sel last tige kasi megunitra kabulment mlaka mo itra silbo el altaim de ulgo mandiak tiagi del to loro uri tirgagi del ngal gra instant happiness yung adim la ka present mo rata tigil maltang mlanin nga damarin mo til dia ka choice til alu ultal urore kambes sa ma arwa ma Moses angal adunga ba olus mababien mun sang yung mga oklo si sel sola Santa Claus al mun mem sang ara Christmas siya promise tigil adil mirur tel uror tigil siya kita klaro no mo sa makumdas yung klabal kul toil dorur yul moral gabelo robuy hindi nga ka umral wa siya Christmas ako Christmas rangak barang aligir barbarir it's a family issue hindi kalgire del erem salmo national issue ya kumdas we segida ang alila kabulment el ruli adal klira adal belaw rogoy mangmodia ka da stress kada mo happy nga niya savings sergide nga niya ay ang alila kabulment sa expenditure ma ay income na adal belaw rogoy e balance sergi mo mosbel nga niya milin lo mara present ra kat Nya ling yakal nga national government program al kirila Christmas ang kwablo nga ringi ang rumude. Siya mo da tiyan. Siya nga ringi. Hindi el atial loro ritil nga amaran tirgel little ngalgal do. Hindi ka sabihin mo present tir. Hindi ka dilo ran mo ra Santa Claus lang gusto present. From And ay nga government project adik kyande. Hindi mo tumuro sa kyande mara umitak lang makyarol sa Oh. kaya nga specifically di Akol sa Di ima ba na ito program. target rarangal. O akol sa ima program to karablo e maral mo mala gift. Mlan yung Kasi kaya ko kiker sa mga administration. Oh. After mo ko niya, siya nga rangal hindi ka partay ka gid loro la government. malubeng ka kalabo. Mauluben di ka kalbo hindi ka sa ila for. Amazing. Kusang Yang ako umtir ko mamaltewang dire ka mal mering ra wil Christmas at mer gid ro marang giu ma. Ara de belaw ro ko di ka dobes. El al merong edel uror. Makdo Christmas ro ko kama mamna si Otara kay to dior belaw. At nga po President ng Republic, surang junior, malungilar mo doon mo sa Elmer Tiang. Ang edel uror, erol clock, 6 o'clock. Makada kut mo klakale, de may magdulong siya President, tirgid ko o kaya ka TMC. Malangar nga karamiyo, ang gagid ang irmangal sa Elngung, gagid Mr. Wilter, sabi mo yung disturb ngira pula na rol diwa karamiyo lang. Kumlaw ay siya ngira ikan berkoistra. ya tirgal mal tirgal wa ise. Bai tirgal bui gale umiam la. Tirgal mal. Merry Christmas. May God bless this republic. O man sulang may Bella ma